Gülдөр restoranдар даяланды. Жок, даялаттым бардыгын. Аябай сүрдөнүп жатам негедир. Мен үчүн аябай толкунданып болуп турат. Эже, сиздер кантип тааныштыңыздар эле? Ой, биздин таанышыбыз абдан мындай күтүүсүздөн болгон, күлкүлүү болгон бир чети. Мен шашып жаткан болчумун, чуркап чыксам, алдымдан бир жаш жигит чыга кирип атпайбы? Экөөбүз тиктешип турабыз. Андан кийин акырын жугуп кетти мен бул жака. Анын артыман чуркады ал дагы. Чоң кыз, эгер уруксат болсо, номериңизди алсам болобу депчи. Ошентип жолугушуп калдык. Биринчи жолугушта чоң букет гүл алып келген болчу. Ой. Андан кийин ошентип жүрүп ата-энелерибизге жолуктук. Ата-энелерибизге жолуккандан кийин алар жакшы кабыл алышты бизди. Ушинтип күнү ушул күнгө туш келдик. Эже, мерим эже эмне болду? Эже жакшы Ортолдум эже. Суу алып келгиле, суу. Суу. Эже, жакшы элеби бардыгы? Эже, суу ичип алыңыз эже. Суу ичиңиз. Эмне болду эже? Туура эмес жазадымбы? Жок, баары эле жакшы. Жакшыбы? Эмне элеп атасыз? Силердин экейлүү тоюңарды угуп отуруп. Кызым эсиме келип кетпеди. Кызыңызга эмне болду эле? Ал бир кызым Айдар деген жигит менен сүйлөшүп жүрчү. Экөө бирин-бири аябай жакшы көрүп, сүйүшчү. Азыр менин кызым да бактылуу болмок. Samira, sen muncha suluv kızsın. Seni dağ delе эч ким алага челекпейт. Балким, мен сени алага чыкканда болот. Айдар келди эле. Сağ ol. Gel, öte koy gel. Кандайсыз? Soğuk mu? Gel öte. Al. Жақсы gel öte. Gel öte. Отур. Апа, Айдар келди эле. Эме силер менен сүйлөшөйүн дейт. Айдар сен айтчы. Gel, çık. Ошол биз Самира көз бири-бирибизди абдан жакшы көрөбүз. Ушундай кызды, татынакай, чырайлуу кызды сиздер тарбиялап койгонуңуздарга чоң рахмат. Анан Самира менин жашоомдун жары болду. Самираны мен абдан жакшы көрөм. Сиздерден анан колун сурап келдим. Айдар, биз сени көптөн бери тааныйбыз. Сен дуруш эле жигит көрүнөсүң. Эми биздин кызыбыздын тандоосуна биз каршы чыга албайбыз да.
Эң керектisi бириңерди бириңер сыйлап, урматтап, өмүрүңөрдүн аягына чейин бирге болсоңор болду балдарым. Атасы батаңды бересиңби? Ой, батамды бербегенде. Айдар, gel ağay. Senin özümüzün malağız bolup kaldın. Senin bizim malağız bolup kaldın. Akıllı ol ya oğlum. Бактылуу болгула. Gel kızım, ben seni daha kutuktaymış şu tandap alganına. Sen özün seçim çıkardın da, doğru ol. Бактылуу болгула. Akıllı ol. Батабызды беребиз. Бириңди бириң сыйлап, ата-энеңерди Ооба. сыйлаган балдардын жаштарынан болсоңор болду. Жақсы жаңылық болу келген тұрбайсыңар. Жақсы, жақсы. Келгілер. Қандай соның бар? Küçüğüm dese küçüğüm. Алтындарым мен. Bir günü kızım öküz gönlük tandağına varmakmış. Yumuştan beni böyle saç çakırıp kalıştı. Bugün barbayla koy oldu, erten bar alış desem. Çok apa, bugün ne var alış deyip duramadım. Ece su içiyorsunuz içecek. Ben sezgin. Uşunday olurlar. Enen yüreği sezedi kendi. Canım dur Ece. Ece ben cıkmam, o da sar cıktım bana. Ece yok, yapmayın ya. Bildim bana gelecek. Yok, bir şey var. Abla sabahla gerek yok. Bizde o zaman aktar geçsen bilesin ki karı çıkar kalsın. Koy Alpey'i. Gel. Sabahla. Koy Alpey. Alpey kızdın saklı. Ay karmala. Ay kızım akıl esin diyeceğim. Sen beni attıp gidesin, ben abbası olam. Ben abbası olam ya. Atenenin terbiyesini gördün mü ya? Beni attıp gidesin sen ya. Sen karış kalasın bilsen. Mende enen vardır. Benim balam jakşı olar. Giyinesini esingdice giyin görösün. Kanday jakşılarga tuş kelgenini sen bilbeysin ay. Meni attasın diye bağın açılbaydı. Erten geletken salıp bul. Ya mende apam var. Alanay koyalım kel akıl esin diyegin. Kal taş düşkön yerde oradayım. Men de oşun barısı oşun kelgen Alanay. Akıl esti jaştaka kızı kesin atpay. Meni attap ketesin. Mende apam var. Erten apаңды bir attap kete düşürdüm. Antpegen kızım. Koy otur. Sen bilbeydi sana baktın ayakta gelin. Ay su al gelin oy. Ay.
Ағадан мойынсұнды. Ағара отырғызарда сен кетіп қалсаң қарғышқа қаласың. Ата-енең барды қарғышқа қалады деп айтышыптыр. Апа оқыш қызым бізді аяп қарғышқа қалбасын деп. Ағада мақұл болып тұр. Башқа айла жоқ бұл. Тағылып кетейін ағай. Sen de keyin uşunday bolosun. Bul ilgerten geletken Kırgızdın saltı, uşuntup alıp gelet. Aynen, barız geldi, baktlı bolu öyle mına uşunça balalı bolup mına gelin gütü oturasın enin. Sen bilbey edersin senin baktın ayakta kendin. Азыр жашсың. Мына biraz убакыт өткөндөн бизге рахмат айтасың баарыбызга. Унутулат бунун баары өтөт. Биздин бала жаман бала эмес, жакшы бала, иштесе иши бар, үйү бар. Oşo seni süygöndükten jaktırgandıktan uşuntu alıp geldi. Barız gönüle süyüşmüş. Zoom koymuş. Koya dursan gibi sen suyum. Koya dursan. Jön dursan. Эми каяка бармак? Баары бир мениксиң. Эмне кылсам? Мен качып кете албаймын. Эгер качып кетсем, ата-энеме оор болот. Ата-энемдин жер караткым келбейт. Бул жерде да жашай албайм. Сүйгөнүмө жетпей, өмүр бою сүйбөгөн адам менен жашаганча өлгөнүм артык. Бир гана жол. Мен өлөм. Kim bu? Kim? Hayda? Gir oy. Qanday менеджер? Жақсы. Gel. Самира қақта? Samira sen menен кетпедиң. Сага барам Жоқ. Биз экөөбүз нике тоюна сүйлөшкөн ресторанга барабыз. Анын? Ал жакка келген жок. Нике салонуна барсам да ал эртең мен келген деди. Бирок телефонуна чалсам өчүк болот атты. Сүйлөшкөн жоксуңар силер. Байке қақта? Байкең жумушка кеткен, мага чалган жок. Кой турчу чалып көрөйүн. Сен Айдана чалдыңбы? Чалган жок. Чалчы, неме, ким Аселяга да чал. Подружкаларым бәрі чал. Эртең менен келди деди беле? Эртең менен келди. Алло, Аселя. Ким Самира сага барган жокпу? Телефонда чалган жокпу? Жок, ошол ким Айдар экөө жолугушмакты, жок болуп атат. Окуй. Кайка кетишим? Эмеге чалчы. Алло, Гүлнара. Эме Самира сага телефон чалган жокпу? Бүгүн кайка барарын айткан жокпу? Жок, макул анда, макул. Алло. Ким? Кайка? Окуй, ала каштым деген эмнеси? Кимсиң сен өзү? Айтпайсың атыңды. Окуй. Мен Самирам кайда? Кайсы жактан алып кетсең ошол жакка барып койгун. Уктуңбу? Адресиңди айтчы. Мен сени өлтүрөм. Сиз кийиңиздер керек. Ay Cine, kız da deniz gelebilir. Ay Cine. Koy. Koy gel güle kudalar. Kudumuz var. Gel benim kızım sizler geldi çok bana verin. Söyle şöyle kızım benim, kızım kayakta. Çok var. Bir
Kızlardı görüyorsun. Camsına kaydım görüyorsun. Самирам қайда? Болды. Ay bir açыңарды mаған. Самира! Ne söylüyorsun sen? Kızımды Kızımды öpпейм мен сендерді осмұрды. Қызыңыздар отырып қалды, жүрсеңіз төр. Самира! Мен сені түсінемін Айланай. Аны жеңешкен жігіті бар. Сізде енесі ақылы кетсіз. Oturup kaldı. Gelin mi Oturmaydı. Oturmaydı. Gelin болып қалмайды. Аны жігіті бар мына Айдар айтпайсың. Айланай. Қоя тұрыңыз. Қоя тұрыңыз. Адамсыңар ғой. Көшеден не танымаңызды алып кетіңіздер ғой. Kızını Samira! suçluyor buna. Samira! Görürsün. Қоя тұр. Жүр çıkma маған yüzіне. Самира! Samira seni öldürdün. Ben bilgen yok. Azmi seni öldürdün. Ошентип кызым өзүн өлтүрүп албады. Жаман болуптур эже. Кийин кызым өлгөн бөлмөдөн жазып кеткен катын таап алдык. Мен мындан ары бул адамдар менен жашай албайм. Мындан көрө өлгөнүм артык деп жазыптыр. Акырында мени кечирип койгула дептир. Садака болуп ойнайм. Байкуш кыз. Бул окуя мындан көп жыл мурда болгон. Ошол жылы биздин үй бүлөнүн башынан көп кайгылар өттү. Ошол муң кайгы ушу күнгө чейин мени коштоп келип жүргөн. Бирок сен нике тоюң жөнүндө айтып жатканда мен кызымды эстеп кетпедимби? Kızım bolsa деле ушул жакшы тилектерди тилемекмин. Ошол тилекти мен сага тилейм. Кагылайын кызым. Эңирде жанган чырагыңар өчпөсүн. Нике тоюңар кут болсун. Кудайым силердин нике тоюңарды бекем сактасын. Ата энеңерди сыйлаган бактылуу жаштардан болула. Мен сени аябай кубанычтамын. Siz dagы бактылуу болуңуз. Кайгырбаңыз. Алдыркы сен дагы ушундай. Силер да бактылуу болуңуз дагы. Рахмат. Турмагым. Күтпөй калдыңыз.